Thengia gukorwo riri igongona ria kuhingura mbunge ya gatatu ya kaunti ya Kiambu riria riukaga na kwihitithia ma MCA athure na guthukio. Do swear in the name of the Almighty God that I shall always truly and diligently serve the people and the Republic of Kenya. Ewe Mwenyezi Mungu nisaidie. Niguo mathure spika mweru rikoretwo riri ihinda ria kuonania urumwe wa kaunti ya Kiambu uria utaronekanaga kaingi makiria thirikari-ini cia na hau kabere. Tukoretwo na caucus ya leadership ya Kiambu, tukoretwo tukika mishemanio tofauti na every month tukoretwo tukigana turicemanagia as leaders a Kiambu county. Na kwa this is just the beginning ya kuonania ati ni tura support governor. Tungia gukorwo turi hamwe kwi maundu maingi muno tungia gukorwo tugicemania namo. Kwa kindu kiria turenda ni kuga atiriri thirikari iria thiini wa county na ithu twina national government tukora turute wira twi kindu kimwe nigetha tuhote gwitiria andu itu indo thiini wa thirikari. Niturikitie kumenya ati itaritari ndundu rihuragwo na njogo memwe na kiratumire tugie na uhotani itura ria Kiambu ni urumwe witu unyitaniri witu wenyihia witu na mau no maisha maria tungwiciria tukwambira kuma riu na ne muona ona ria kwagea na ithurano cia spika gutinega na haro ona hanini tondu tugwithanitie ati urumwe na kwaga haro niguo niro ikinya riria rigituma Kiambu icoke haria yari. Riri ni rita ria mbere gavana na seneta maraikarania mbunge-ini ino na ite-ini cia geni nuthu ya ambunge a Kiambu na atongoria a honge itiganite manyitanire thiini wa kiria moiga ati ni gucorera kaunti ino mwerekera mweru wa uiguano. No ni turahoya gavana witu wa Kiambu akorwo agituthondekera ward based budget, uguo ni kuga ati o ward ikoragwo he maundu marekeka na mbere every financial year nigetha maundu maria ndireriria andu ta dispensary kuria Kiawaroga, ndireriria andu ECD center kuria Karaji na ndirakiriria andu a kuria gwitu Nazareth mai maundu mau mangioneka kono tugie na budget igukorwo irumirire mitaratara ya ward. Bururi witu ni urathi ukurite, atumia ni maretikirika na utongoria wao gatuika wa gwikirirwo tondu ungitara hindi wengi mbunge ria twiriga twari na mutumia umwe tu ari muthure kwina atumia atandatu. Uguo rakwira ati ni turathii tugwimarite ki demokrasia, atumia ni marathii metikirikite na ugi wao na uhoti wao wa gutongoria ugathii witikirikite bururi-ini witu. Bodi yangu hata 25% ya kabila ingine hakuna, nimechaguliwa na piwa wa Kikuyu. Mimi nasema kwa kabila wengine sasa, kama Wajaluo, Waluya, Wakamba, hiyo kabila ingine wapeane ruhusa ya kuchagua kabila ingine, sababu hata ukichagua kabila ingine atafanya kazi na heshima, sababu anajua amechaguliwa juu ya kazi. Kama mimi ile kazi nimepanga kufanya, nitafanya hii kazi kama kazi, si kazi nimepewa na ndugu yangu ama kabila yangu. Ithurano cia spika na munini wake cia tabanio Charles Mũrungarũ Thiongo uria urendaga giturwa kia mũmbunge wa Gĩthũngũri indi akirundwo wa mũranini wa kiama kia UDA ni Gathoni wa Mũcomba akindiritwo ta spika wa gatatu wa mbunge ya Kiambu na utongoria wake ugutirirwo ni John Njirũ ta munini wake. And I wish to assure you that I shall not betray the trust and confidence which you have bestowed in me. Andu a family na ageni aria maumagaritie a memba a mbunge no makihitithio mapikirwo TV cia kurumirira mihang'o ino nja wa mbunge na manyitirire ati gutiri kigwatio kingi atongoria aya menakio gia gutungatira muingi. Uguo maramuthurire na gikeno kiu na gitio kiu maramuheire ri nao amahe gitio amarutire wira uria wothe megwika ati mekwenda na tondu ona hindi ararutaga ndari ahoria thimu aturaga thimu yake yoni ona riu ndakahoria ati tondu ningi ni athuro ria keri. Devolution not a mundu na ni ndamehete musimu ina riu githi twambiririe wakaigana wa gatatu. System icio cia ingira mikihe-ini ya andu ri ithikoragwo ikindu kiega muno nginya ona guthurana kuria matura-ini nginya guthurana ku koguo ri ni ndireciria ni twi hakwi gukinya hau na tuguthio rita ringi rimwe tukinyane tuhiane mabũrũri ma rũraya. Thutha wa muma wa utongoria riu makinya ciugo na ciiko cia atongoria ya cigukorwo cigikio kabiro kuringana na ciiraniro iria marutire makimatha kura kaunti-ini ya Kiambu. Ngiribotera Inooro TV kuma mbunge-ini ya kaunti ya Kiambu, njitagwo Waweru wa Nyambura.